parte sanulu resin rua. Tinan barak la rona husi maroma. Tinan barak liutia la iha lia puan ida husi maroma. Husi tinan ida muda batinan sanulu. Husi tinan sanulu muda batinan atus ba atus. Sira senti maromaknya promesa bot promesa lakon. Israel saya ladun importanti ia mundu. Nasaun sira seluk sai bot. Liurai sira husi nasaun nebe forti no nasaun nebe ia poder bot. Ukun maromaknya povu. Ida husi liurai sira nemak. Caesar Augustu. Ukunain husi Romane hanoin niamak importanti liu. Loron ida ni hanoin iha ni nialaran. Oinsa ema hutu-hutu bele hatene katak hau Caesar mak bot. Ukunain Roma liurai iha mundu tomak. Hau hatene. Hau sisura pobu hutu-hutu iha haunya ukun ya okos. Klaru. Idane sehatudu bamundu tomak katak au bot duni. Entaun, Caesar ukunai husi Roma, liurai husi reinu Romanu tomak, komesa suran ya povu hutu, atu hatudu ba ema hutu-hutu katak niamak bot duni. Buat tidak nebe Caesar lahatene mak, maromak mundun ya ukunain lolos, liurai lalehan horainian, perpara hela atu hatudu ba ema hutu-hutu katak niamak bot duni. Maromak atu halo rematan ya tempu nonok ya tinan barak nia laran durantine. Maromak atu kumprin ya promesa kona baliurai rohan lai. Oh hatene uinsa maromak atu halo idane? Lahanesan Caesar. Laho gavaan lihusi suran inia povu hutu. Mai be oharaik an lihusi sai nudar ema ida husinya povu. Lihusi ni espiritunya poder. Maromak selori liurai rohan laik tama ia mundu hanesan bebe ida.